idum sai corona kya shipungi gji church we yaw ko homa yaw hom sin me board of deacons kalarag sik ba khaya sai corally good friday sam go phangoi rang pha shalam salu shitale higatha khamatha dam ilila sam phangkhang sak wi wang church we gatha na binglila ningshi hai rei gji hila phongshok dalai vareshi ithum bing wi wang Kamataya zimik shopping ne the beyond the clay. Examples are the Christmas, Palm Sunday, Good Friday, Easter Sunday. He could have to wing jily. Iwi wang ring pamay twiggy. Iwi uglongly in the naila then hide the clay. Closest to my heart, then a quid the clay. Good Friday. Kiwi wang clay jacka. Romans chapter 6 with 23 na hang tada. Moray we summon Gatine. Moray's hag hibing va Gati than the sampang plongre. Gati jaka, Mikumo to me, Pasain among la cunning room the octui the clay. Pasain among la lang a bakre, Jicatine. Itum the physical death. Tihida idum we Baptist we should gasangati shurda, Pasain among la hing a bakte, mihi, Tihire, Kakswim lature, Manglam lature, da ale. Jifu vai laga jifu jifa on kain leidak lei mang la hila rivra wena ngapak chang ngapak haure kharing ma lei luimre chen moris hak haibing we tandi hiwa pasala thi hau shiman hau mang la hila rivra wena ngapak chang ngapak ta kharing ma lei gi ji hang hau da iwi mirinli ikibak la inathai mina ili yang ra laga ka phanai da phning sala pai Natumnam ikibak love matime. Ikibak la shanglagina in a thai, rerana thai. Jenny Kladana Katayaka, iwi moraji in a machuklaga, iwi morais hide a tissue da e katitandi deserve sai. E pasala tire, iwi manglala tire, imaya jow. Kaina took lagin iwi manglali question gasatarani, iwi mangla, pasana tiai salala, iwi manglahi. Kati hining jang lakla the kang ting taran deep inside iwi manglahi matingai kringji ka hau na phalungai I ka hau na ye ikya kama phas hala ba ye ka kring jang hiwa ining jang na phalungai Good Friday Christian na thi khami wi manga mangai na ili kring sampang khawai shongfu sem ye zimik sho hi wi wang nei in a Good Friday living pa. It hira the legasaji, Matingai mane the Machukasawena, Ili Namatingayaka in the Shongfu Samige, the Christian at Gatia Zimik Shohi Wivang. I Wivang Shipkasanga Miagsada, Good Friday ring pame to Yegine. Ari in the Machukrum Gigi, Mihaya Bible taxi. Luke chapter 23, verse 43. Ka Jimang text Jimang Lima Yangla ina. Verse 39 in a papok ngai in a yarusak or vang pamigi. Luke chapter 23 verse 39 na. Yom now kani juing a jaili akana na Christana gjimaning la na klatala kala inilila huilu huikuimilo that zay the hanga. Ka akapajina hanga na langarai gaja shongran sambang da laylaga vareli mangachimala. Iniva inina sak haijue athai samgapangna kha avaki kha khalang makhlai mina kala ana hanga jishu nanna nawi ungramle gzang tharan ili khapning ongmilo ji aina jishu na hanga kajang khat aina inana lika hangna na aj ilinga soda paradise li pamra arai thumron sada Paradise kili hangla. Kala kiwi wangin a jishuna, he rahang shock how kala gaji ganang rooms. Paradise gaji Hebrews na Greek bing na Persian we na sugar quaid to yarni the hang 6 BC when Persian bashina paradise gaji kilimin sakla jaka kajigatang a kaikang na Ban hak zag kaya area aka park aka garden ga tha jilashina min sai ji
China Greek le Hebrew le Jishu kui laga paradise ka ji word hi shigchin ne da hang paradise ka ji hi New Testament ne kathum je da sambhangi aru hi li Jishu na hang hi na kha akhna 2 Corinthians chapter 12 verse 2 ji le pata ka Paul na awi manga ka chang shong la mathaim ni kha I paradise li ili ka jingrau na thanwai the third heaven paradise ili thanwai ta na jeli mention sai ka guthumali John na Revelation chapter 2 verse 7 li hili khimin sakla jaka paradise hili kharing away athai rong ji ta na mention sa jini jaina paradise hili apam hili paradise ka japam hili kharing away athai rong laye ta na mention sa ga da idumna Genesis chapter 2 verse 8 9 li pa khong tharan li prevrana iden yam kui sem hai laga mi kumoli jili chipam jili kharingwe athai rong jili phor gjini along thungli kharingwe athai rong jili ka phor sa hauda ara idhumbing na jili paisin sa laga vareshi thumwi shit ka sangwa thakha paradise the minsa dakle hiwa Eden garden jili ni mikomoli sem laga vivrana Eden garden jili ka chipam ni idhumwi original place chilake ring phala gain pam khwai idhumni chipam lakjini kha ngakai shi khai webang morai sa khai wang Eden yam ko na ka sham khai Eden yam ko we na ka sham hai da chilima pam thu jaina Bible na minsa da clay commentator bing na hi we na hang da clay ba Eden paradise ta hang da clay hi ba Jishu Christ na paradise li thanung ra ga ji ba Eden yam ko li Adamakli mikumo we original place ne the laylaga come or is hakaiwang kashamhai salala Christo we manga aina jamna kami quick ramanga aina pio kami quick ramanga aina idumli reinstate salaga Eden yam kuili haigi gjini hine apamji the Jewish kasangaina khalate Ari pasho kai dibam hi Jishu Christa aina Ali shouted kurunguruma criminal khani ashi guthumui conversation ne gospel mati hile crystalling yurda yom nau khani shouted ngurume takapiye kala kajikda gospel lewa akhli yui wi bak akhli ya bak shouted ngurume takapi jine ka adumui conversation wa ki ka kot masa hai ji luk mang na hi sang jine luk na wa ashi guthumui conversation la sang ji ara hili khi shokhaugla jako khani juwi ngachai jili akhana jishuli zai gjine mashimshi gjine na sasha bagajo mathai milakla ali zai daga hang anaga hang hi anaga guthumane hiwe atungli yanga ga verses 35 36 37 38 jili tumna pa ga thai ji criminal ba hina mazai rang laka jehudi we ga thana bingjina la jai hai ra sai jishuli na mig dailiwa hui hui ke shab maning mala na hi messiah ne jaka na khalata hui hui lo na khalata hui hui na mili hui hui ke shab mi maning mala na khalata hui hui ka khani ale shibai bingjina la zai da hang jine na awunga ne jaka jehudi we awunga ne jaka na khalata kan khui no ta zai lui gai ne ara criminal ba hi na ka kuthuma za da ali ka zai ne na hui hui shabe jaka na khalata hui hui lo inene la hui mi lo kathum shida ka kuthum ne an zai da khle adam na zai da khle hi khili point sakla jaga katonga hui khami na hui khami na mili hui mi thakan na khalata hui hui lo idum li la hui mi lo na khalata la hui hui lo hui ko khoi mang li ren ga jine chiwi ka khalat ba Krista hili hui mi shabai gaji ka tha power rak ya athumoi ningli jang da lai gaji mi bingoi ningle oh Jishu Krista gaji hi hui gi gaji mi li dai hui gi gaji wi pangshap lai li dai gaji hi mi ga dong wi ningli wachi aka ba lai sir da klai dala jaina gzai hi ko hui na hui mi shabai hui lo gaji li zai sir jin ara hili criminal ba hina hui lo ta hang ga jaina awing soda khang dai akpa hi awi kajig tha lai rikleva acts of Pilate or kajig tha na gospel of Nicodemus ta thai liwa criminal ba hili second criminal ba hili
this master hoye dalagabi awe aming hi jaina second criminal bahinava king hanga la jaga idao iniwa shongran samphang yida samgapangde adang first speaker na hangai mithiti ki balongli mikla zakshi mai tuig jimili khamine idum godonga zakshing seng lala idum wili worst samai thui jili mire kyuwangla jaka atum atam ji tharan liva mi bingli kyuwangai na jili crossly kang yigla jaka so that everybody can see the person up there hanging on the cross laga oh zakshi mai tuig jimili dai zakshi mai tuig jimi bingli hik tha mithit mi dalai masase ngachi mi bing na yang laga ngachi ai tharing ai hik tha mithit mo khoi ngai mane jaina idum mag pha masa ke ta mili phaning wai ro no gujuwang yaroi li phong sirin na jik tha mithit khami ne jide ma pha mai thui gi mithit mi jaina criminal second ba hina hangwa itao iniwa shongran samphang ran da sam ga phangde iniwa phamu ga shawa mi de mili khayom mi de mi we ot tan di ai nang pon ga za da mi de jaina rightly justice mi haire ini leva og thui ayin na mag pha bingli higda shongran par da mi khai je rightly deserves a hawda ini samphang khai ne kha mi pa hiwa shongran ma samphang yi la sam ga phang ne ta an hang ahi ji shuli thai ga ya mi saw da ji ga hangla ga ji daran commentary kai na ga hangba maning mare ma thai sam la bai kha hi we incident himra rang la kha rimai da pilot na hangai dui je a cha da le re ji thai ga kuyak le re ka thak la ja ka jisu christly trials ka sa tharan ni pilot wili khui khwa tharan ni pilot na khisa yaroi bing li shok la ga yaroi bing inali try sai re awili khi khuyon lai lai na phagi je phas rai re I don't find any fault today across li kang yu gi gi we ka thi tan di sam gi gi he doesn't deserve it I find no fault first jahang jaina ma chi chang na ma da mi na ma mi ya ga jaina ana hirot li jo wa lo jin da oh hirot na we min da jo na try sam hirot na pha lo ma sam bang ma da redirect sa ong lu jin ne pilot li jaina pilot na check sa lo malai manai ya really shok hang lui ya rui na ma ya ga jaina ka thum la try sai jo try sa la ga ka thum li la malai manai khayon malai manai ta no shok bau lui hau thala la finally ma ya thu da ya rui wi jin ma ya da tha ga im jang ma ko no pang ma ji kre ko shongran ji li ma ta ro no im thai ma ko I wi power ai na va a khayon malai manai de in a thai ai ro ko ji de ji sha ga ya mi de le ra ga ji ne criminal second ba hi jaina ana awe first so da ba ji li khang ni ini wa sam bang ram da sam ga phang ni khami ba hi wa ma sam bang yi la sam ga phang ni ali wa highest authority ba in dang da khyon ma le ne da yar li phong hai la ga tha ga in da ki awe li ki khyon ne da thayo gi da a deserve sai de ne ki hang ka shap pang shap lai khlag ji ne jaina hi li an na ji li khang li a khan na ki hang la ji ga ji li tap ka sang mang chi mala ra ra li mang chi mala awe ning li ki phaning li kla ja ga a hi an mang jimla ra ra li ga ji thi hai la la thi hai thi li pijar sa ga shab ra ra ji le a reflect ka sa ne hi Luke chapter 12 we verse 4 in 5 jili pa ka jili jang Jesu Christ na tum khibaling jirakla da tum jthai ai sai na tum na khibaling jirakla jaga in hangai mikumo phasa hili shaut that hai laga jili tang hau gi gi ping jili mang chi lo je kha nali phasa la sa that shap na wi mang la je nang na mai fully horsang ga shaba baling chi lo rivrani je Kanao a picture sagi jiji vivrani. Jaina aling jitulo bujini. Itu mo mirini jibaba me. Aji itum na kipaling jida. Mikumo itum bing. Are we context and hanga coronavirus ling jidala. Ngajina ida and the coronavirus in a satat baishini dang jidala. Physical death ling jidala ituma. Pamuk shopping na itum li lutrasa baishini. Show me baishini ngajidala. Gari accident dalaga tibaishini ngajidala. Kagza lay laga tibai shin ing jidala physical death level itum ng jingrok na day kachishun na khangwa na we phasala shiman ng sakshap na we manglai tang na may fully horse ng shapaling ng chilo kiwangla jaga our rivrane phasawi wangla mangla ring sagrai ting sagrai gjila awili pang shap lai jine jaina
second criminal ban khang itao namang chimla aling ji se kiwi wang play jaga Jisu Christ ga ji rivrane ga ji ali ga ji ga tha feeling lei da lei ga ji ne jiwi khamaya lei haida na abaling ji se chena an ji phning gui laga ava khyon ma lei mane iwa khyon ne awi realization na hoi lungli akhi ba khala da an shang la ga na ka thai akhawe ya lungli an rivrali Jisu Christ le an plig sane Jisu na we ungramli ungjang thangon ili kha phaningong milo ta na ka pon chi tharan li Jisu na li ngahan ga ka tuibam ne je na Jisu na hanga ka jang khat ai na ina na li ka hang na aji iling soda paradise li pamra Jisu ili phaningong milo da mercy we wang ka pon ne I pasahi I we deserve sahaw ga da I we criminal we record at issue da ili justice kasawe at issue da I we pasahi crucify sal ka thi hai salala mangla hi na we pangli leye je am khamaya akha we alungli I we mangla pa hi kan khui mi lo ili khaphaningong mi lo no we ungram ungzang tharan mercy we wang ka pon chili Jisu nang han ga kan aju na ili paradise lingrum da ung haure atang paradise ka ji chili ni ji mi kumo itu muibang rightful place sem haira ga sapam ji hilipam lo mi kumo in li le shilako hilipam lo da semping haira ga sa abam ji wena morai phungda chathui hai salala krista wi mga aina anathi khami mga aina idumli ri sa da idumwe abam ji li ung hai mi lu shit ka ji chili ka hang legi shiobing aji idum na hili reflexa se jaga criminal khni ji itum tak kam gai chang da lai rai na yon nei gji lama phaning lak gji miku moi thumi na khyon na ne jaga ikli yon da na thaila ka gabi ga mi jile hai na gabi ga jaga proof laila witness laila deny sa dai hai na pho phai jaga khyang do na witness laila I pho ka phano da ba I shi khang rui naw la sarai na le yes maji madai first criminal ji chi hang dala I deserve to die maji madai ava I don't deserve ka ji tha da I no hui mi sha pe jaga ili lo hui mi lo challenge on thui gai dala ak ba ba chap cha da I ki ba la I know who I am na dum na mathai mane ngai le I ki ba lai but I know it I know myself very well Juivangai na I deserve to die because I sin ka kathidan di sambang ran na nei jilala I don't want to die jide criminal second baji chidala phasawi wangwa I deserve to die mayaye ka iwe mangla chang ye hui khwingai ye kachide juwangai na have mercy on me remember me danga kaw shok dala what about you no lari la da ai ikibak lai na thai no problem chiraga kathi ji phasa mang wi kan khui vai mang machuka more important than our physical death mangla wi wang ba ji how serious na muchuk le lag ji ni quotation saying kam tha kai na hangai miak na hida da hangai nails yotpi nails could not have held Jesus on the cross had it not been for my sins nails could have never held Jesus on the cross yotpi jin na maning mane crystally chili kang ying sakai ji yotpi tha shan nai da amata ga bai maning la kha for my sins iwi wanga na ma thimia ga I hi ma hui gi ji au da akhon ma shok lak la beer sami kai chimane ina ju wang khang ne iwi wang good friday hearing pame tui ki wang la je kha mi komo we ka thi tan di sambang ran ne je salala iwi mangla hui hui ka vai krista nana ji le kang yu me hera sai jong no we kang hiu ji mang ngai na mi bing na li che da na hui khui lo la gai thum ni lo hui mi lo ji la ga an o thu power ning jang ha we da hui khui ka vai sa za sa si ga je khur jan ning tai hangai ra sa re iwi mi ren lo hui khami ma sambang rang sam re kha ju krista na iwi wang ba ma chup la ga
Kayon malay mane, the highest authority na declare sa hay salala. Kayon kalaya takap may na timi kaiji. For me, that's why I said Good Friday is closest to my heart. Because of Good Friday, I am what I am today. I have the hope. Kazing rambalak re, maring pana. Iwi pasahi hiling siyangai salala, iwi manglava kazing rambare. Hiling pami the kilay la iwi mirinle. Ogutui liak kashim mangra ogutui. Ogutui lig jot gajang punglaga shmanai salala. Iwi manglava hui kui sam mangra gajiwi. Assured sag hai, ji thai laga ring the clay hiling pami the kilay lag jinay. Rag zip kaya like shia members I kora. He challenge sak ngaine. Pasawi ka timangli kangaji na matangayla. Nawi manglali. Kazing ramli kuiva ka shaba rivraba jili machuk say. Deserves haye ka mangla kazing ram bangaye jidalaya ka. Pogwi say. Ninga dayquis. Rivrava look on machanene. Awi ka tibetli. Ililumashan milo paningong milo the kangagawa bajilen nang the analumashan mi. Itum ko tongli lumashan mi da. Itum may mirin rivralik zang sasarano. Amen. Tan milia tam himang ding shi de laye dai tui dai tum we kasak ba rally ning shi mi de lai ka kaneli church we yaw goma kani kala anili otsa krumping kala church member ping psychorilla ning shi mi de lai kiwang klajla higta rimpam thala ka tam ili ilila rawi tui shaki sami kwai atam kiwang ning shi mi de lai itum we kala itum le parakang rum chinangara kala avu ava we legacy kamashit kamano kangashik kalai thada itum mi gatai ping lila malai paira kala leidre la ji question sangai John 19th, we 26, 27 li, he had a gapi high. He nanone, kala he nashavune. This reflects care, loved, responsibilities, and redefined the family. And this does not limit to the biological connection, but rather established new relationship and new community, or at least say asase. Vere iwi morjai male uklung nana sichin milo kalamati kshok sai kora sokamia tipa av nasang sak milo jishui mingle kapone. Amen. Good Friday chimik show hili chishuli kala chishu na krus tungli ring shi ringalak aina timi gai adam chimik show hi itumi psycho iwangwa kanang lak gai adam akala ngsa dale re chishu na krus tungli kati hi kala tawi Wang Kala Ogutiwi Pangshap Li Mayu Tuda A Ogutui Pangshap Li Habngasang Maning Manada Hang. But it is a moment where a glorious and new future is awaiting to be birthed. Kachiniji. A new and liberated community is waiting to be born. The hunger. In fact, itumna yang sa jahai recover. Jishu Christian itum bang Christungli timi gahai hiba. It is a sign of creating a new community or a new family. The hanghaidle. Kiwang klojila itumna Luke 23, verse 38 kapali. Jihudi na bingwi korum kawaishim or korum shimli kajon kanir. Ran hai the kleji, a guy kani sada kakawa the hang. It's symbol or it's give a signal that the old has destroyed and the new is waiting for us because you need the hang the lay.
chui wang aina chi shuli growth Friday tanghon krustungli shaukatat hi itum wi wangwa chan pau kamata khura khamia atam kala otngur otsak akhan hada kathen wa beng chungna hangdale hangs jihar cover. Yes, God always keeps the future in view in all that He does. The tasks of building a new family, building a new community, or a world. Hivang Klajla, Revelation chapter 21, verse 25, Hida hang haidale. Young law, or Saikora. Turnasak ra, or many uncover turnasak li shitra the kapi haidale. Hang the clay, tax in arch na itum psychorally, Varen gaudale, Varen hodale. Kala zangasak naidale, to be a part on the process of change, or to make old things new. Yes, God is in business making new things. He, John kapigasangwe tradachigo, tuiza, tumbam gada truk anam kudasinili kapisanga haiji, hine. Itum na immediate context, text he kangatam taran. In the text, he akashida pamike. John chapter 19, verse 26 and 27. When Jesus saw his mother and the disciples whom he loved standing beside her, he said to his mother, "Mother, or woman, here is your son." Then he said to the disciple, "Here is your mother." And from that hour, the disciples took her into his own home. The hang haidale. He will text with immediate context yang kayang atam taran. Jishu Christer hi ringa totlak aina krustung li hok tang da lelaga. He saw his mother and he saw his auntie and his beloved disciples and Mary Magdalene on the foot of the cross, the hangdale, on the foot of the cross, crying and mourning, looking at Jesus. Akavak Haris Jakava, Roman Sargarwi, Shibai Bingna, Jishuli Krustungli Hokatang Telaga, Manushi, Condemn Sada. Ahi Awungwe Awungamaning Mala, Ahi Messiah Maning Mala, Ahi Jews we Awungamaning Mala. Kiwang aina aklata makan quicker, mangatang quicker the question kasa. Kala chita the manugishi atam na tahang. Itumna, John chapter 19, verse 16 to 42. Kapa atam taran. Jishu Christoli Krustungli Shaugashan. Kala Shaugatat, we Krajan kapi haidale. Kala chiwi alung tungjali. Avuwi Krajan mention sahidale. Hina tang a sagajia. Avuhi she is very important in Jesus' life as well as in Jesus' ministry, the hang the clan. Itumna Ganali Ngala Sagaja John chapter 2. Kala Galvare Hiwi Krajan hi kengatam taran. It's in the pop tie, Kalitum Tayagiva. Jishu Christer Li Awi Odram Kangati Li Avuvu Hokapok Aina Twida, Katang Aina Tunda Ali Otsakrum the Lagaji, Shaki Sadale. In fact, hangs at Jaharakava. Mary Jishushi Avuhi, Mary Jishuli Mapraranga we Aina. Ali Otram Tsupoka Haina the Hang. Could have the take a Joseph
Awawu Joseph and Mary ani makham gaidam taran. Where we get around the rada. Jishu Christo raka prawi maramni ramran hai tangwi aina. Jishu shavihi ali otram tsipok haina the katemna guchum kana hang. Jitangwi aina. Awu we mirini struggle guchunga sai. Mai gishimirin kakiga mirin guchunga sampang. Kala poka pashinau. Ning sama kanga jibashinau. Tala ming pola samgapang. Kala yaru shangli macang kaleng atam mirin samgapang. Jimang maningla Moses we ayin lo kai haugada. Alilung kui aina thamtat kigaju condition aina tang da khara atam. Jana hang the clay. The bin hang the clay bana. She has started working with Jesus before he was born. The hang the lay. Hita Marina Jishu Christali Otram Matsupok. Ka Jishu Christel Ogatwili Raga Pra Aina. Kala Ali Praga Kuich Aina. Mary we mirinji ngachai hawa the hang. Mary we mirin chotlak aina kanang lak aina. Sifulak and Oktwig Saji, ring pa my twigage mirin akang sawa the hang. Kala Anamayera Jishuna Ali ring pa mirin Kwirami the hang. Jimangmaning na Jishu Christel Kara Yana. He not only turned Mary from old to new, but also Jesus creates a new community. That is, Jishu Christel is Sanga Migajivuji, Rawin now, Mayera Kulnangara, Sahawa the Hang. He needs to think a Sagaji. He creates a family, new community. Jana, even at the end of his life, at the foot of the cross, Jishu we avu ngarai gaja mirin ka khanang ka chot sam ka phang atam ngasalu shite Jishu Christana Christuni khokta tam dan awi mirin je ka khanang ka chot ka chang sikfa mirin sam ka phang atam ngasalu shite hang ka hilila tax hilila hangdale Jishu Christana Kanang dakle, chot dakle, ringshi dakle, avuj le. Ringapa. Kalakathara mirin, sangmili shida da hangdale. Jishuna hange. Avu. He na naune. Kala jishuna sakang tupajili hange. He na shavune or navune da hange. Jishuna awi sakang tujili awi avu sang saka haiji. Jishui kapaning chukamajili. He Jesus claimed that he is his own brother. Ili prakang ruma. Igto akanata Jishuna avuli mikasana the hang. This idea gives a larger family, bigger family. New community through mother and disciples. In this sense, at the foot of the cross, the Gospel John shows two opposite emotional images, grief and joy. Mashwe lagla Mary Kanang lak aina. Chochang lak aina shipsa lak aina. Malung ring lak aina. Krus tungli hok thang dakle. Anaw mayera jili mayang galeng la. Anaw mayera we krus we pei jingli. Charemang aina pam salak tlere. Kala ngakaw lak tlere. On the other side, Jesus must filled with pain and sorrow. Looking at her mother, seeing the grief and sorrow on her face. Jimang maning mane.
chỉ suy na yang đá đó à vừa li lúc mà sinh lắc tali rồi khi vang klơ chỉ là ali ngân nào mình khvai ali yang sami khvai chỉ pak khăm lại thui. It must be a very challenging moment for the mother and for a son. Chốt lắc cái hai Adam ng salak tali rồi. So also for all the disciples whom Jesus loved. Khi vang clergy la, Jesus Christ na krus tungli chili awi kanawa tui kapang tui kahang atam kanga saju vang aina avu aina anau aniwi kon masok la. They stare each other silently. Kaya kagachot kachang atam asat le rakla gajana. Kaya kagachot kachang atam hili. Chishuna avuli now mayera aka miye. Now mayera china all the disciples, the son represents all the believers, followers as well as the disciples the hangdale commentary kachung kala. Chita da sada avui tagar ka saji anaw mayerna avuli miye. Hon kamaina disciples being ali kashuraping awi atumi akwa Jesus Christ hi ogatu aina country haugi gi theda atum ningchot lak aina lekasa atam hili atum lila avu jishuna miye. Both the parties have received what they wished and what they need for. So the grave, the sorrow, the pain turns into joy and happiness. Kachin text li hang the clay hi. Marina, disciples pingwi. Kala ali otram to the clay pingwi. Avu sak hai aina. Ogutiwi avu kasamang maningla. She became the spiritual mother the hang the lay. Kala awi mirinli. Now chungmeda mantai sang hai. Chui vang aina. Ali kasamuting a shitwi. If lila compare say the kachungan hang. Kivang klajila. Now she is the mother of under the new covenant of Jesus Christ. Here your mother the kahangine. Here your mother the kahangina. She has become the mother of new life under the new covenant established by Jesus the hangdale. Hina hangdale panava. Jesus on the cross established a new covenant mang maningla, a new order, a new Jerusalem, and brings two people together, which portrays bigger family or a new society or a new community, or expand the family, the Hangda clan. Hiline Jishu Christana, Kala Jishuna. Mark 3, 33-35 li kahangji. Jishu Christana, awi sakang tum, kala mi pingli pau kapa kamashung kong ditam gajitay atam taran. Awi jinangara, kala avu, ali sampang the karatam taran. Anang hangay. Hili virawi pau kapatuing. Nganadakle saikor hi iwi avune kala iwi agatongarani iwi azereng rabing the ngahangay. This is what text hina hangdakle ji hine aju. This is what exactly what John chapter 19 verse 26 and 27 says. Shano he nanau mayera ne kala nanau ne. Kala hi nashavune
This comprehends that this is a beginning, a start of something new, and a new Christian community. Accordingly, accordingly, the crucified Jesus leaves behind him at the foot of the cross a small community of believing disciples, starting a bigger new community or a new family. Itum saikora atang hogapokle ina question saga haijitum saikora paning ungse. Where are we? Itum kali lele. Itum family kachili hodale. Itum family, itum biological, within biological family mangli lela. Ka ajitum run a taxi hang me the clay banava. Jishuna Ogatuana Makantuan Laka. He has redefined the term family into a bigger, larger, or say a new community. The hangata scholars go chungana hang. Hili Ponda Itumwe Iwim next Ragi Gijing sort no by Pasalik no Kapnokalaya the Mara Ture. Juvan our portion the Tog in the share something idly. Alimi high taxi Matthew chapter 27 verse 48. My God, why have you forsaken me? Because you text li Ali Mutimikwai Hanghai Kasane. Kamara Amara took the Hiwi, Drum Gala Hiwi, Hilik Joga, Hiolagitum Kunkamachukun by Salishite. Hili hung the text in the Kikla Jikava. Things happen, Jishu Christo he, Kalachishu he, Mikamo Akane, Kaji define sadly the hang. Kuvan Klajla and he hung shocked the clay he, he Nashana Hogada, Jotna Hogada, Ringana Hogada, Makang Road together, Kahanga the Kachungana hang. Chimang Maning Mane. But if Rana Jishuli, no talk a high Maning Mana the hang. Curve if Ra Aina Jishu Kunka, Nabak Howra Gajiwi, Gachot Gajiwi, Kakanang Natella, Scholar Gachunkanala, Kahang Sampang. Kalavirana are we Virana Jishui, my anangre twig high he. It is not. God turned away against his son. But at that moment, he turned away so that he would not against all of us, the Hang the Cleanergy. Virana, Jishu Christiana, Matimi Hiras Hasigija, Mungre two Hiras Hasigija, Itumamori, Mapumi Haisamara, the Handle. Jena hung the Klebanave. It is not a cry against God, but it is a cry to God at the moment Jesus was alone. Anna, Kati coloring Kangaju, mind it with Morihi, ran a pilkamina the Shagi Gasa, Adam Akana the Hang. Natum Saikoran, the Jingang Namabani share and Somirano. Amen. Good Friday, we Nushun Bung Hilira, Gazip Gaya, Dangu Baptist Church, Bengal member, Saikori, Remetui, the Christo Mingli, Iwi Ring Pa, Salam, Sadale. As we fasting program, Hilly Young Dalaka, you win Nimachuksai, me Yakava, Marala Bay, Gijikawi, expecting hand me card head of Georgie Shielding in a
Rock is Taylor Curry Ralida, now Ningishi Guzunga Midelaye, as he it me Vanga Mansak Haya, Jimixone, he will only lend to the David Ralila, Sayasakira, Kaliklatala, Pongsha Bokelaka, Iwi, Mirin Pekali, Rivali, Unaimeda, Nevameda, Ringvara, Netum the fasting program near Rapazipaya, Netumni, Iwing a pass, Salam Kamien and Soda, Ari Pongdamili, Ilimi Gahaya Tripong. Jishuna crossing Wena Kapanga Sada Vauta Gahaya Tripong. Issuwe Kamadi Speaker Bajina, Pasali Munim Paduda and the Mongram Together, Itumi, Church Speaker, Oza Pumlishang, Awim Hotla Krimi Hene, Jilishui conductor, Jilik Delka, Pop down we had in the Kamadi Ungda Heneka, Iwi, saying in the Mudugi Bawi topic, Kapangane, Jishuna crossing Wena Hangda Haya Kapangati Bum. Quick Sokji, Gospel of John, chapter 19, verses 28 and 29 in the Natumni Pasok Mike. In English, in the Pahoge. Later, knowing that everything had now been finished, and so the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. A jar of wine, vinegar was there, so they shook a spong in it, put a spong on the stalk of the hyssop plant, and lifted it up to Jesus' lip. He revowed it to name. In Aring Sunbong Demili Idimi Haya Tubong. Jishuna Irizang Hire, I am thirsty the hang daglahi in Ili Kamu Adamhi 10 to 15 minutes Mihawgada in Adamju along in the Surkawai Sage, Shihawgada in a Nutumni Ari in the Muchung Gida Tubamhi, point to many to the Muchung Kawai Sase, Kare Pointly, physical church, Kakanya Pointly. Spiritual church, Kalakok to pointly to fulfill the scripture, Kijui Tipum to many to Namachum Kwai Sase. Remetwida physical church. Proho Jisu Christiana. Are we sucking at Bingling Solaka, Proho Pajizat Quijina, are we Kanawane? Juitili Jisu Christiana Getsemani, Yamgili Valaka, are Sayhava Sai. Kanuna Heda. Atuklakan saya sai. Kalau awi saya kesaji, saya ni nidalaka, ngale tungi saya ni nidalaka, awi asyik kesokji, adeng nawan sokai kaji itu na Luke chapter 22 we verse 44 li katai sampange. Juwi cili, jisuli sipai bingna li jena ngepit. Kajot kajang itu miwang anak kangmi. Kalau sipai bingna jisuli ngohan mi kawai. Kushat Kuhon Naka Sakalaka Jishuli Sang Mi Itumna Matthew chapter 27 verse 29 li Katay Sampange. Jishu Christiana Kajot Gazang Punta Sharon Shokta Crosstung Wiena and the Vauda de Clay. Kala Crossungli Ali Hoktang de Clay Dumli Ashishok de Clayji Mikumoaka Sada Jotna Haida Awi Pasaina and the Rizang Hereda and the Awi Kumoina. Vauda the clergy, Hangila Kai Duine. Itum the Rikazangi, itum him, Kumuaka side, it me Rikazangi. Prohojisu Christian, Rikazangi, Kuvan Clergiaka, Ogatui Li Mikumu, Morikapunga, Iwi Wang, no Wang, Tang me, the crowd with Wangana, and itum me Wang, Kazang Pumi. And itum me Yakal. Leshi day to me Mori Wang Jokazang Pumida Clay, it me Papang Ilaki, away Rigazang were Jot Ilaki, Rezang Ilaki, Mikum Waka Sada. Jishuna hang the clay to Saigor he, itum the Kayang Adam Ditran. Itum we Rigazang like Mikum Waka Saudi to the Manglawi, Galay to me physical church, itum the Jirking Eye. Jishuna crossed only Hokatang and the Rezang the Jotanga and the Vauda the clay to Hiva and Musum with Jingham Salak, Hai at Dumley, Ali Hoktang Hogda Jishu Irizang Gahane. Juvangana and Irizang Hare de Gahane. Kring a Yurg Jiver, Territor Garsai, Mikumo itumla. Musun Jingham Salak, Hai at Dumley, itum the Rio or Sasalabaye, or obviously Ninglagatum or Sasalabaye. Musuni Jingham Sana headed to Oxada Michanjli, itum a croculatum, Tang headed to the Jotet itum Rezange. Tinara having the Musun Adam Jingham Salakayat, Adam Jingham the Sana, I get him the Terimazamika, Tinara Hara Tiawe, Marai Jai, Jitakamina, Prohon la Okaturi Mikumo Akasada, Rahawgida,
an the chot how with the an resung how with the an the cross to win an the irzung here the an the kahang twine. Jishundam talaga na irzung here the an the hang the clay to he, Tiwang kahang clergy. Mikumu akasado okturi krawi wangena an the irzung here the an the kahang ne. Kakanya pointly spiritual thirst. Jesus Christ na irzang here the hang the clay itum the Matthew chapter 27 it lead to the parkyang atam jitran. Jesus na cross tung wena kapanga tree and hang the clay wauta the clay ji. Jesus na tamang tingena bung to me bang aklata kachot kazang kang laga and makang mada awi spiritual church ya na hang shock ne. Bung to me bang vrenala awi mai Jesus en ng retu how. Lang me karda awi sakang tsibing nala. Yam hai je heda proho Jesus Christian itum we wang itum me mori we wang an the kachot kazang pung mi. Proho na Jesus Christian irzang hereda hang the klehi pasawi de kazang mang ni ka hang muning mane. Ka hiva hang sa jaka itum we spiritual church mang lawi regazang jeli ka hang ne. Itum mi kumo bing la itum me mang lawi regazang jiva jirhui ngai. No we mang la li chot the clay kalan na rezang the clay na jirhui ngai ka mi kumo itum ma ogotuwi ringapa shinalo balan mang li krom di hawe. Ringapa mang li itum na krom di hawe da mang lawi regazang jiva itum ma kajir koji itum mang avamane. Gospel of John chapter 4 verses 13 and 14 here that behind the lay. There he coming a me gajiver rajang residre ka in a miki gaji teraji murder ka in a miki gaji teraji murajang relak murada Jishuna John chapter 4 verses 13 to 14 he behind the lay. Jisu Christa mangna nawi iwi manglawi rigazangji jermi sape. Na other rally na yakang shikta na ling the lady clay. Raj mang ne itumi uktungi chotang the clay, resang the clay, ran the journey sape. Itumi uklungi ninga changji, rava taser how with the among the itumi kapaningji unsumi sape. Gokutuma pointly to fulfill the scripture. Jishuna awi outside corrige, gupere gajitaida, gatter we writing unsumi kawai and a tui irizang here gajit to bummy and a kahang ne. Jishuna to bummy hang the soki enung soda. Bible League gabi highlighted being kimame unsung sakla jeka. Psalm number David Uungna gabi high Psalm number 69 ji unsung sake. Itum na natumna Psalm number 69 with verse 3 jli kapa damji chan itum heda pa ka wi sampange. I zapsan here iwi korokla ting here very kangarai we wang imikla tamang here da hange gala Psalm number 69 verse 21 ni heda ke behind the lay zat we wang atumnai ili kachiri mi gala iwi rigazang we wang mangkawai katura mi mangada Psalm number 69 verse 21 nila hangai the lay lang me karda Isaiah chapter 53 verse 12 jila we run awi ought Saran psychology kubailaga and irizang hereda kahang hena Isaiah chapter 53 hila unsung sake atam na makle we atishuda in Isaiah chapter 52 verse 12 in the mapa shokri ke ka armanetumna shimni netumna ada ungba khulaga netumna je not ka sami log je hangai hang the clay psychology ki wang ka hang khle ka jishuna awawa we kahang another awawa we kapaning psychology sami kawai unsumi kawai to he kahang ne legishia being itum vreshi agasada itumi mirin paikar hila kazata klehila vivrawi paging ni itumi rase vivrajli itumi reject masaya say iwi nawi mori wang prohon the chaka chotangda timi ka hai an itumi leshida itumi krusya an pungkamine azi I vrerina mukisang da ti hayaka nahi ka damawaila nahi melong ni pamki ka chine itum na sajing ga hai itum kharjan itum na phani ungse natural se na ga sang mi pawi mirin wi phekra songza wi kharjan itum na phani ungse natural ogotuli pamdle la ka chamna haida a khala da mok thira to da ka sang na bawi chaneng ta tung kai sai korun natural na ngamui zai
naturals ที่ให้เด็ดอาลีก็จริงเราเนี่ยอับราฮัมเป็นมักกะลีคุยกันก็เลยเลยก็สังละบาจิละที่เขาเดอาลีจิฟเขาเองก็สังละบาฮีก็จะเริ่มนี่จดหน้าให้เดอันน่ะก็ยังก็ดำนี่ translate naturals อับราฮัมเป็นมักกะลีก็บัมจีก็สังละบานะเทก็สังละบาวีก็จอดก็ขนึงเอาไว้ที่ข้างหน้าสิกฟูจียังก็เลยก็สังละบาจินะอาวาอับราฮัมลีจนมีขวายก็แต่หังเคลือกจี Luke chapter 16 verse 24 ลีเฮดแต่ก็ behind the lane อาวาอับราฮัมอิลีคลุมสันมิลูก็เลย naturally เอาไว้ปังเรียงนาวจีเจอชิมคุยเลยก็อิมบาลีฮิลีครามุกิมิงสักขวายจอดามิลูก็จะอิมเมลุงฮิลีจอดนะให้เรดก็หังจีอิทุมพันยุงเซไม่ลุงนี่วันน่ะก็ตั้งมาไว้เลยนะสิฟูจริงกี่จีเนี่ยจอดจริงกี่จีเนี่ยนู่นเรื่องก็จังจีว่าไม่ลุงนี่วันนั่นลิงก็จอดมีขวายคิดป้าคำไรมันเนี่ยเลยก็เชื่อเรื่องสินอบิงยิสุคริสต์เฮว่าอีวีโนวีอีทุมใส่ก็ระวังละคริงละเจริญเนี่ยอีทุมเรื่องก็จังจียิสุคริสต์มั่งน่ะจีมีสภาวะกันอีทุมเรื่องเราวิลีว่าละก็พังชะปอกขึ้นยิ่งเลยมีกุมอีทุมมอริกพงปิงวังละคิดก็อีทุมสารมันเนี่ยยิสุนี่น่ะคริงละเจริญละสภาวะกัน John chapter 7 verses 37 to 38 ลีก็บีก็ให้จีอีทุมอินในบ้านชอบมีละก็เห็นนะก็กุบซาเกก็จีก็ท่านเนี่ยเรื่องงะก็อีวิลีรามังคุยลูก็เธอไรลิกลีหังก็ให้ท่าเดก็จีก็ท่านเนี่ยอาลีสิสังอาเคอาวิอุกตุงเอ็นคริงเจริญกงรูรองสกเรเด John chapter 7 verses 37 to 38 ลีก็บีให้เดเลยอีทุมเรียวีตุยหิงนักคุยเอ็นงโซดอาจจะอันอีทุมวังสามีก็ให้ที่มีก็ให้เพกาสงฆ์ใส่ก็จะพันยิ่งขึ้นแล้วก็จัดว่ากิจเกลมินเพกาลีทุมีบริเวณแบบไม่ต้องออกที่เสกจีอินฮิกังนั้นตั้งเอาเกินทุมใส่ก็เรียกว่าสอกมิงสารโนเอเมน Speaker being we kare speaker being we tuichi ngana tamaman lagania ungna ngana ida ina mudu yi jala malai wa ire ningshiye hi katha pha khamataya tam chika khami ji wewang matai la kaina rally ningshiye kala church we katha na bingli la hi katha tam ililang yar khami ji wewang ning chi chung khami ye ari ilimi dakle topic na it is finished kajine in ari taxi na thumui mangali pa mi ke John chapter 19 verse 30 John chapter 19 verse 30 jishuna athairu ji manglaga ngachang haira da hanglaga kui mashunjang da thihawa it is finished kajine in a dictionary li khayang adam ji tharan li finish kaji khayang adam ji tharan li meaning khani sa da samphangai akhanava khikhle ji cover brought to an end completed not able to complete continue after a failure of some kind yang tada itungwi mirin li kachi gata tada katang wa tang hai tada kachi gata kasak khawat khalai wi wangaina or tada itungwi in a example akasada in a tada cd li pam haugi in a business aka run sa khawai sa laga tada ari hon we adam hili jao say covid we adam hili financial crisis like high we wang or tada itum we lockdown sa high we wang aina itum we tarkar ga sa ji masam phangkhar we wang aina iwi business ye run masara luilang sam khai tang khai ji meaning aka sam phang yang akapana accomplish used to describe manufacture goods that are ready to be sold yang akanava accomplish nali od akhami ga haiji nali thada example akasada designer akhali ji house na dress we hi thada na wedding gown na kha ji house nali wedding gown na kha na design sa mi laga hi nali semilo ja tamli na design ji sa laga go bai da kho bai laga ara hi ready to be sold out or ready to be used ya ara shijin khawai ara ready sa khai accomplish sa khai ke ji ne ya chena ari itum ni Jishu Christian ari itum na mathang na tamaman laga ari Jishu Christian it is finished across li hang da klei hi wi ka khalat panawa ali rirana ali od ngaru da kha mi hai da klei ji
ali na hi salo da mi hai da klei ji awi ot ngaru ji ku bhai la ga ji wi wang ana it is finished da hang ne kha ana thi hau gi da awi mi rin khar jan ji ana thi hau gi da ara thi hau da awi tha da awi mi rin ji jili kup ka hai pali ka hang ba maning la ana ga thi wina ka chang kha ina hang se ji kha a thi khai na awi mi rin khar jan ni hau ko phok nei da la hang bai yang itum da Jishu Christ na o ko thui hili leida leilaka even awi sa khang thui na dang da Jishu Christ hi ki pakla da recognize ma gasa Jishu Christ hili awi sa khang thui na dang da deny sa laga ali yor za da le ya ka Jishu Christ na hili o ko thui li ra laga thi hai wi thi li sa khang even sa khang thu bing ai na dang da kala mi o ko thui ka tong na wi khar jan thei laga sha laga Jishu Christ hi hui khami nei da ka thei Jinayang, Jena Ari Hili Jishu Christana, it is finished the hang the clay by Hiva, victimahana, Jishu Christana cross lick tang laga, ana more pung how the ana more sa how with the tada tea lung how gigachi, kala tada upai malay luigi, awi mirinji kup highway vangina, it is finished the hang maning mane. Ka ana hili, it is finished the hang the clay by here, it is a cry of victory, kayuya we ya. Ana tiaw with the mores how with the ari itum the first session first matu bi pavna khangji victim khanijina ari kigla victim khanijina crossing ni ani khani wi mirin jiwa ani khani wi songran jiwa ani na phungran da ka phungne ji da la yang ani na ani wa ara ani na og thuili sa hai ani wi ma ga phama khya ji mi ping na la ka thana ping na la thaila ka ani wa thiran lungai re da sa ka that nei ji da la ka hili Jishu sa ka that nei ju wang ina ani wi mirin wa chili atang ga hai nei ku bhai re ji ani wa thada chili thai ga hai nei ji la ka hili Jishu Christ na hang da klei pa hi wa awi mirin ana cross li khang ka da ana thi ga hai ju wang ina awi mirin ji chili ku bhai re ga ji pa ka hang ba maning la rivrana awavu na ali mi ka haya ali assign sa ga hai ali ot a khami ga ji accomplish sai da ji wi khayu ya wi ana sagi ji sai ko kup changai re sa kup hai re ga chiwi ring ka pha a sign a cry of victory kup sangai re kup hai re ga chi hang sa nei ji ne itum na Genesis we account li ka pa tam ji tharan li first speaker na hang kha tam tharan li mi ku mo li rana sem kui la ka iten yam kui ji li hai ya chi we atam ji li rivra ina mi ku mo wi khang chik chi kya khang bi shit mo so da le sa le kya khang shik da le sa le Rivran mikumona la rivra we koncha la ga le sai ka mikumona moreli ta tunga hatam chitharan li rivra we ina atum rivra we ina mikumona rivra we ina yam thui hawe ya rivra we ina ta thui hawe kala rivra ina mikumo we khanga shikchi ta thui hawe gap there's a gap between God and man ya gap ji le hawe ji da rivra ina mikumo we khanga shikchi ta thui hawe ji ne Chiwi wang aina Jishu rivrana o ko thui ga sema tami tharan li kala Genesis account li ga pa tam ji tharan li mikumo na more lungni ta janghai sala la rivrana mikumo hili hui khui luira kala ngatang khui luira ga ji hi awi plan ri ping aina le hai sai ji ne ya itum na mikumo itum na ta thui hau gi da more lungni ta jang hau gi da itum wi more hi Ki kana ka mathar mirar mane maphiawrar mane ka ashi hi require sa weyang ashi hi tarkar sa weyang chiwi wang ai na itum na Old Testament li ka khayang atam ji tharan li yaw hameng kala se lang mai da khunu hi chikat laga chi tai that laga phu phya laga itumui more hi ashi hi itumui more hi ashi je na phiaw yang kala ji da phiaw mi sa ye ji da sa sa ye kala itum na ashi hi kya kha important sa khala je khawa itum na Israel now being weaker jan lyak shi da phaning le je atum na raw pam li pam da leila ka Passover phanitli atum le na tum na shim ga ji da yaw shi ji te ha lo ashi ji te ha lo yang Jaina ashi ji thai laga atum li makan mi haw yang ta shi hi ashi hi wi manga aina itum li frivran hi da dang tang ga khui ne Jaina ari ashi hi maning la itumi mo hui khui bai tu gi da Jishu Christali o ko thui li jihora laga ana itumwi wang krustung li cho chang la kaina more ka phung naw a kha tha da more ka phung na a kha tha da criminal a kha tha da itumwi wang sima sai la kaina ra chi kamine it is finished ka chi wi ka khalat wa same as paid in full paid it all not itumwi wang aina ana phung mi ser hai re pe sa mi ser hai re
อีจุมวิวังอันคุยจุยมิเซอร์ให้อีจุมวิมอร์ให้วิวังอันเพียวมิเซอร์ให้เรพุงมิเซอร์ให้เรก็จีเนี่ย Jesus came to finish God's works of salvation อีจุมนะคิดละลี John chapter 4 verse 34 17 way 4 ลีละกับปาตัมจิสันจิชูนะโอ้ก็จุยลีคราฮิวอาวาวุนะจิโฮคราจิวี fulfill ซะเขาไว้อาลีอดมีให้ตะเลยจีอาลีตัสมีให้ตะเลยจี accomplish ซะเขาไว้ก็เลยอีจุมลีคุยเขาไว้วิวังก็จีเนี่ยเจ้าน่ะอะไรจิชูคริสต์ในอีจุมลีรัทีขมิจิวิมังไอ้น่ะอะไรอีจุมเดยาวซิมยาวฮามิงได้ถัดแล้วก็อีจุมวิมอร์เรได้ถัดแล้วก็ผู้ขบยาวอดไซโคโลจีอะไรจิวิวังไอ้น่ะจิชูคริสต์นั้นรัทีขมิจิวิมังไอ้น่ะไซโคโลจีงาซ้ำใครเนี่ยอีจุมน่ะพนิงยังระอะไรอะแต่มิลีอีจุมอาจารย์ละก็วิโอเทสเตเมนต์วิธาได้อีจุมซาสานิชิจิวน่ะฮับตากลีน่ะยาวแก่ขจิกัดมาเราเดเลยแก่ขน่ะเทมเบลลีคุยว่าแล้วก็น่ะว่าผู้พยายามเราเดเลยสิงกุมาคลีน่ะแก่ขคิดละซาเดเลยมาเราเลยน่ะวิทั้งวิกษากษาวิจีมาไล่เขาเลยทั้งวิจาเขาไว้ในตั้งแต่อีจุมทั้งกำลังไปสัตว์เลยข้าอีจุมน่ะเครวิโอเทสเตเมนต์เอาไว้ตั้มท่าได้ซาสานิชิจิวน่ะทั้งคลีor ฮับตาคลีน่ะโมเรกี้ก็ใส่เลยมาจุกยังแล้วก็น่ะแก่ขผู้พยายามเดเลยมาเราข้าจิชูคริสต์น่ะ psychology อันน่ะรัทีขมิจุวิมังไอ้นี่อีจุมนี่ psychology เป็นสามีให้เรื่องก็จีเนี่ยอี psychology ว่าอันน่ะรัทีขมิจุว่าอันน่ะพุ่งทุยมิเซอร์ให้เรื่องก็จีเนี่ยอีจุมน่ะครจานะก็แต่ถ้าชาจิงใครครจานะก็พนิอุ้งยังไงไม่น่านี่ออกทุยใส่ไม่บาจินะชิบะอยู่ออฟฟิเชียลเนี่ยก็ละอากาโตบาหินะถ้าได้เอาวิสาข้างไงซาละก็เอาวิงริข้างไงงริจัดละก็ขลีก็สู้ว่าละไซพอกพาวละไซมีวิวละงลันละงบวนละก็ทั้งซิมิโชคว่าอลีตุคุยเฮาเวียตุคุยเฮาดาอันเอาวิถ้าได้สักชิลาก็น่ะนะสักหายจีวังมีละสัตย์เท่าคิละสัตอลีตุคุยเฮาเวเจนอลีเจลลีสังเฮาเวียเจลลีสังหาดำจิตารันลีอันอเมย์วลีอาขวาขังสาวดาไม่วิลิกันมีขวาอันนั้นบ่อยก็บ่อาตมจิตารันลีอาชาไม่นะอารันนวีอาตมมาเลยลุยมันเนี่ยอารันนลีหุยมีขวา chance มาเลยลุยมันเนี่ยนั่นน่ะสักให้ไซโครนวีสักให้ไซโครจีอารันอินละนลีมากันมีระลุยมาเลยแต่หางอย่างอันเชียร์จิลิปั๊มแล้วก็อุขนังลากเนี่ยซีฟูลากเนี่ยปั๊มไหมอาขมังกทอร์ทักกะลีคิละภาษีสาวกี่จะอาตมจิตารันลีกทอร์ทักถ้าได้แต่ถ้าปุ่งมาขายorมินิทราแต่พงอาชีพเขาเลยได้เลยแล้วก็ไม่ว่าจีราใส่ยังไม่ว่าจีน่ะอาลีเอาไว้กระชันกระโจนจีไรมีแล้วก็เอาไว้กระชันกระโจนจีอันน่ะงะฮอนคุยแล้วก็อากาโตบาจิลีน่าอะไรหิวน่ะโชว์เขาโลแล้วก็มักกะพามักขี้ยามัสฮาลุยโลดอาลีคิกละเวจีเวน่ะเจลจีเวน่ะอาลีจีโฮโชว์เขาเวก็ละไม่ว่าจีน่ะเอาไว้มาหุดซะแต่เอาไว้วางทีมีเขาอย่างอากาโตจีน่ะไม่น่ะสามีไม่น่ะเอาวิวังที่มีให้จีพนิอุ้งแล้วก็คิดละกับพ่อมีอาขังสาหาวิได้จุ่มนักครจันนี่กับบาลีสัมพังยังฟรีวรานะอะไรจุ่มนักอากาโตจินนวิมีรินเลยอีวิมีรินเลยนวิวังไอ้นั่นนชาไม่นั่นนชาอากาโตนะorนชาวันรัฐที่มีเอานี่สิจ้ะนักยาขันิงซาซึมเรานักยาขันิงไงมามเรายังอีวิวังไอ้นั่นชาไม่ทีให้นักพนิงแล้วก็นักยากันนิงไงมามเราเลยจีเนี่ยชิลิลังไม่ขาดจิชูคริสต์นะอาจจะซิมิช่วยอีทุ่มวิวังไอ้น่ะ crossly หกทางแล้วก็ซิมาไซลาไอ้น่ะนะขี้ขโมยมาซาสละโมเรก็พุ่งเนาะอาคตาดา criminal อาคตาดาสักชิลาก็ให้มีอาคังตาดาอีทุ่ม first station งั้นอาตามมันแล้วก็สักชิลละสักชิไม่ทุยก็จิมีอาคลี Calvary way cross ตรงนี้ชาวก็ฉันจีจ้าก็สักชิดาอาลีชาวทัดแล้วก็ซิมาไซลาไอ้น่ะขโมยของไอ้น่ะหกทางดักเลยจีเนออีเวราเลียอาจุนเนอคิดละมาสร้างไงมาเราละเนอีมาจุกละก็ยาอีวิวังละก็ยังอีวิชรุกละจังละก็ยังแต่อาจจะเนอีวิกรุงดีเนคิดละมาสร้างไงมาเรามาสร้างไงมาละยังมาจุกยังเสจิชูคริสต์เนทีเขามีคิดบ้าเขาวิวังมันนิ่งมันเลยน่าจะอีจุ่มฮิจาร์สลิปุยติงดาราจะมีมาราจังนักตะเลยละก็จุ่มเขาเลยได้เลยอีจุ่มนะ Good Friday จิมิชัวคราตั้มจะยา Good Friday จิชูเนอีวิวังทีมีแต่พันยุ่งละก็
สิ่งมิงชัวการถุยขาดำฉะนั้นสิ่งกุมไปได้ทุ่มในทุ่มก็จิเจ้าวิสาหายซาละก็จัดละก็ทั้งวิทุ่มวิคิลซาละก็จัดถุยหาวะก็กรูดไฟเดย์ขาดำฉะนั้นยาจิชุนอยู่วังทีก็มีเองจิมังจิลิพันิงละก็อาจจะอยู่วิวังละก็ยังแต่พันิงก็มังมันิงละอาจจะสิ่งมิงชัวมังมันิงละอีทุ่มวิทั้งวิสิ่งมิงชัววิลุงลีละจิชูคริสเตียนนะสิ่งมาใส่ละก็ในทีมีเด็กเลยครอสลิยังกันละก็อยู่วิวังละก็อยู่วิมอร์วิวังละก็จิพันิงละก็เรราลีอีทุ่มอาจจะนิ่งก็ชิมิใช่ก็ละอาจุมังมันิงละอันนั้นอีทุ่มลิทีขมิจุวิมังไอ้น่ะอาจุอีทุ่มฮิตาดมายาร้องไอ้น่ะเรราวิมังเลยมายาร้องไอ้น่ะอีทุ่มอาจุฮิตาดคริงสัมพังละก็ฮิตาดอีทุ่มออกทุยเด็กเลยเนี่ยจุวิวังไอ้น่ะอีทุ่มน่ะเรราลีนิ่งก็ชิมาสวดขมิไอ้น่ะก็สวดอีทุ่มวิอกลุงลีจิชูคริสต์วิครอสจีหกทางไอ้ละก็มีก็ชีวอกลุงลีครอสจีหกทางไอ้ละก็อีวิวังละก็จิมันไล่ลักเลยอีทุ่มพันธุ์จริงเสกจิไซโคโรเมงาลิชาคิสักไงเนี่ยนิ่งชิละใครนิ่งเชียร์ริงไปอาชิวริงพักใครละก็ยังจิมิโชอาตมิลีอีดุมลีโปรแกรมนี้สังมีให้ท่านมีคณินะมาตลาดกันนะอีดุมลีท่านรามิดาโปรแกรมนี้สังให้มาที่มีปิงนะมาตลาดกันอีดุมลีเชียร์สารามิดาก็เลยอีดุมลีคอยร์รุมนอกลากันนะอีดุมลีลาท่านรามิดาอารุยราชุงดาอีดุมลีท่าดาเราวิลุคำเช่นจะลงลีสักรำรังสักตะกลีก็ต้องวางบาลีนิ่งเชียดังกุลแบบดิสเชอร์จแบงกลอร์กุลามไฮลักเกคิวังกลจลักะอีทุมลีอิลีเทโลจิคอลคอลเลจส์เซมินารีส์ครักเลยเอาเด้ดำชุดกลีอจาสตะกลีบิงอัตมาลงลีเราวิคริงอดุยจีอีทุมลีชุงบาชุงเด้จิชุดมีกระเชื่อมเลยกสาเหกุลากไม่เนี่ยที่ฟังอีทุมบาลีนิ่งเชียดำชุดกลีกลอจาสตะกลีอจังรับบิงไซก็รุมเรียนที่ฟังละบาลีนิ่งเชียอาจจะมีโชว์ให้หังไงแต่อามันสักลักไงจะมีโชว์นี่ใจน่ะอิชิอายาฮิวิโฮลสักคำทัลลีก็เลยฮิบริชิงซัลลีอิชิวิสักมาบิงนะฮังเงมีชาก็มาคุยบางไซด์เลยดังเงใจน่ะอิชิวิรักก็วิจังยังแล้วก็แต่เด็กชินเนี่ยเขาไม่ได้สักแบบระบายแต่เป็นก็ซานี่การวิ่งลิปมตะเลยกล้าจักมันให้สารละอักคนนี่นะชิดกสังนี่นะคนรุมตะเลยอายาลิกจุงกับปมตะเลยอาตุมไซโครุวิวังเลบวาลีนิ่งเชียยาคราการเดลมับนิ่งสามนี่ข้าอินารีรัซังละก็เงชันดาละก็เงนิงกาละก็จะชงกับไปหุ่งกับไปบาละก็ยังละก็มีทัดรักการเดลก็ต้องวิเทละก็ First Samuel chapter 2 verse 30 li hangai I will honor those who honor me ili kiag shimi pingjili ili sakta ka kuya mi pingjili in la kiashire in la sakta kuire atumita garsa da kangawatam taran in la shamire ji paningung saglaka tangkunau bangalore pam the clay Echa we got manga ngate ngadadale haugada atam ka sangre churchli idum chak mai matheng rumber sailala achichi mikshova iwi bang lake the paning laga kata khna we na khnosan matela achichi mikshova chasta ka pai salaga iwa kalakre atam bai shok laga chingam hili agashi da sang bang chimi shohili I fail musamre mismasamre da rasang da kle mangla sai kurli yau ko maga sa de iwining ga shiring pa pong shok tale in ring pa ta da ga zingram ni klaya awaj nela yang tala ga na tum sai kurui mirin shan kui mirunu ji he yau ko maga sa de ina po shok ngai ne aja chi mi sho hi ba ring pa kai la ga ya chi mi sho ngo sau ga da idam na Genesis account win how po ga dam daran revrana Tek matela gaya, nim shibri gaya, le shila gaya apam, iten go yam koi sakwi laga. Chili, awi tem sak ping ana sem laga. Maga bayila sem sang maman laga. Lastly, mikumo le sem koi laga. Mikumo sa gaya taran kangantay liba, it is good
Mikumo with the green, we can come listen me that's we had them taran. It is very good, very room sing. China, Television bin hange, idum mikumo be here. We are the ground of creation. Siam gai tiam saksai kurwi guhonji itumne. Rivana itumna. Idum rivali masoj gat kawai fellowship le kawai. Rivawi na rabimna. He popped alaga. Rivawi kringa tuli hangai that idum rivana the green siam the sakwi in a jivang in it we mirin hiva. Iduming to the clay, cook sweet the clay, in whom we have a being. He will be probably clean at the idum the pop with Dam Taran. Go every volume of salt me at Dam Taran, Jeliv Rawi, Ning Yang Kung Gleni. Jaina arches Jimmy Shohiva, climax. Revawi legacy pong shokji, arch of a climax kaka Jimmy Shone. Revana legacy, away, Caprine at Willaga, just Jesu Christ away, Caprine Willaga, Maron Ralaga. Achu, Yakalishi Koji, idum Nikrusli Banglam Laga Tikimia. Idum the Bosteraga, Greli Paulagi. Jesu Christina Katiatam Taran. In an Yakalishi da Banglam Laga. In an Legacy, limit Masaba Imane, this much. In return, Nana Yakalishi Gler the Kanhanji, Ajimi Shoitumli, Ganao Chawina reflects Sangasagi. Achu. Kanawi Tobikina, Father, into your hands I commit my spirit. Ava, Nawi Bangli, Imangla, Miss Sandali, or Horse Sandali. Awi Kanawa Timatine, Leishla Gahaya, Timatine, Jazing Lipadalaka, Juichili, Awi Katsui, Nasamau, the Sangaidale. Idumna Lukwe 23 verse 46 ipaki ang atam taran cruisely Jesu Christ li kanga atam taran Jesu Christ na wau ko shoga tuishni leidele maron itumwi matimi pingna share saram yere ji ari na kana was speaker sada recap tiong me kasasi number 1 li Father forgive them for they know not what they do. Awali lumission milo, hui milo, pio milo, kiwang, kion kamang sada clipping atum ki sada clat matemene. Kakanili today you will be with me in paradise. Kagachimali woman, behold thy son, behold thy mother. Kamateli, my God, why hast thou forsaken me? Kapangali, I thirst. Katrugali, it is finished. Kalari kanawali. Father, into thy hands I commit or command my spirit. The Shilagahaya sequence ping ne. Shini ne. Bible libaking atam daran number shini hi. Important salage. Shini wi significance public king atam daran shulagan hang se jaka number span signifies perfection. Number span hi perfection ne. China Jesu Christina. Sadak like a tongi kiang a damdaran. Number shni he, a bong chung kali, Rivawi Temsakili, Jisum the clay to be tang a segi. Number shni he perfection mang maningla. Gration a gong kiang a damdaran, Kashinia tang he ana ngasam kui. He rested ngasam way. China, achitum na. Idumi ajwi kandirli kiang atam daran Privana Kashiniatan Sam Queening soda ajitum kiang atam daran Jesu Christina Kanawa do ye idum tioka machung rumsi Kachi mamachuk rumlanga Galvarili shock the clay orchard katong kiang atam daran there were 6 miracles hangi Matakagahaya orchard truk shoke Jesu Christali Christungli Banglam Galaga Shawgata Damdaran in a Pajoke. Nashun Lungaina Twilaga say homun Edatang the Abamsai Kuru, the meeting hour. Chitaran, Vereshimwi, ka John Rangahai, Jikani Sada Kayawa. Jiwitili, Jishuna, Banglak in a Vauda Hanger, Ava. Nawe Bangli Imangla Horsangli.
lúc ấy nè mẹ chỉ về account hi ngày hiểu là cái map pa cơ ở chỗ về Good Friday hi mà bung map pa mình này trái nè mẹ chỉ li refer sau cái gì atam tharan nên nu cái atam tharan ngalung quy là cái sẽ hawe lung har bing là cái sẽ hawe chỉ khul là khai cái là shit cái sang bing thi cái hai bing shit cái sang bing là chỉ shooting shock cái atam tharan atum là ring shock là cái Jerusalem li mi ungsam cái pang witness le sereda hangi chen hit hawi miracles of the miracles he tumna thei tiêu mày Jesus Christ nào cái nào tùy chỉ mang rằng là cái chui mà mang lấy shock tức lệ arui miracles kia ngã tâm thoran mysterious darkness way ngã meeting gai Bible is sang gai 6 hours hi idung mi context ling hiu kia ngã tâm thoran baroli gang này arui baro ngã sunung li gang này China Jesus Christ na kup sang hi awi mangla mi ka sang hi punga thumli mi ka sang này bunga thum ya lung li na meeting gai hi experience ai China nga meeting gai hi thum experience ka sa dam taran ka da gla ja ka rivawi mataka gai miracles na hangi nga meeting gai hi chipina yauda chipina nga meeting sa gai maning mani ka rivrana shokang sak ne Privana ka tada shok ngasak le jaka mai fui amhasada he experience ka ngasak ne ara mikumo more hi Genesis ya only mashailo masalo ji sa gai wangina kongli hawu da baradas wina kasham jok ka hai ji ara Privana atang hangai da awi ngatang wi gai wi ngatang wi ka wai wi redemptive program ji Jaina matangai mane Privana maron Privana idum bagi ngadam taran we make up the yau tai that kai ji ani we come home the la ka yau tai that la ka chui ani li ka sang jon ngai vai mi kala maron atumli maran binglish jin la ka prophet binglish jin la ka Privana we bingli kai charai atam ya lungli aunga ka hauda aunga la mi aunga la kai chai Isaiah ran hanga tamang ritu ngusung atam daran in the fullness of time. Rivra we now mira Jesus Christ he pasa ka sa the otira pralaga under 33 years otili rivra we legacy pong shok laga Christly tik mi chim shone. Katong hi kyang atam daran ara mikum we more hi adang hangai da the Yau na we ashin me pyo bai to the me we kunu we se we ashin pyo bai to the a chuk ma kle shot ma ga mi akana pyo gi jaw de Revrana awi no mi chi crystally mi kuma ka sa de o to the aprang sak la ga na phung ga mi ni jena chi mi paro atam ling meeting hai hi manga mi bai mne solar eclipse atam la maning mne kha Revrana nga meeting sa kai ki wang la je ka more hi Shawishana tam daran. Jiwi kang she, jiwi ka jot, jiwi ringashi. Yang katong hi experience sang saglaga. May fully ba pangi jimi pingwi, mirinji, chila, Jesu Christali experience sang saglaga. Yang tang mang dingay na ling saglaga. Kalak hun na ka, awaway na naumira nga pak kaya tam daran. Jesu Christ na malung ring kay na da. Yang my God, why hast thou forsaken me? Iling kisada chi hogle the anul of shop yang kaji kishik mangai moraina tang kamangai na kormang shik by the moraina vramang shik by the hunnaka chi ngatang kui ju processly hiwi kang shega jochi experience ka sane dangi kaji ka sang machi mane pungatum ne Rivrana Ji restore sami ga dam daran Jesus Christ na Christung banglam laga timlomi ga dam daran miracles ka chunga perform sai atan kayon kamanga sami kani adumi kaliga su bangla bai shauta de bangla bai matai lakina Roman we shorkali kanga sunga binjli crucified sai dang China kani jili crucified ka sa dam daran atang hangai re akbajina hui kwai wi hangai agapachin yo chimatano iniba kyon kamang zauda ta chika thawi khirjan ji pa khiang atam daran itian wina kasham hai lagai atam ka sang ka vivainim kumawi khang shiki malem de ta da ya da khra hi
Jesu Christ na Christung li pang lam laga timalo kami adam daran rivran nga shik mi hawgada jili ribrawi ka John ran ga hai jila Holy of Holies tila ka thang khai mi laga nainu ka knu adam daran jila ka thang khai mi laga ribrawi reconciliation jili materialize sang sa gauda Jesu Christ na awiyashong li dakliya clear bajli tonight you'll be with me in paradise ta kahangji chivang ta hangi paradise loss was regained on that cross shman gaya paradise ti Jesu Christ na jili restore family shide chivang ina he got hawi he experienced ai Jesu Christ na awi kanawa kaksimang samang naga kakaneli temple we ka John Shimji kai hawi ran kai hawi temple we ka John Shimji tada garden ge jaina tada shamla ge ri tumla higtali ran gai tada pninge ka historian being the researchers being the jiliran ga highway ka John ji 60 feet tall da hangi 60 feet ka bai meaning mane kala jiwi thickness ji 4 inches da hangi 4 inches ji avuna ja ka ba pangmiari ka suga ka shani ka John ka shaji mi gumo na shirka ka bai meaning mane divine intervention malaya ka ji sakai ka bai meaning mane ka chila shirka ka we Brivawi take a day shirka ka ka mi pung ka thumlin da hangi ita shok tak le ka tongi Jaina Jihuti no binga tiatam dharan awawana anau ngara ga tiatam dharan malung ring na ga tam dharan phukon shirka ka laga tam ka shang John shirka ka laga atum na chap majai malung ka phela ga rivranala awi no mi chu Christa ka tiji jiwi malung kring jiwi jang pong shok sa da ariwi ran ga haya temple we rail hi shirka ka ya ma sa da shirka ni da kai kanala hangi Jaina Hina ji take la jaka ara Jesu Christ na ngashim mi hawgada puga biya with the garment sali mane gup sangai re jiwangai na kreli pangmon we troi na khabaji ara shikasang saikoro Jesu Christ ali direct access sabai na we kalibam lagana na value se asabai na pastor laga pangmon kreli walaga se asa milo machilala Nana direct verbally access sabai. Nawi kang tumaga. Nawi klay kari jaina tong man laga na verbally siya sabai. Nawi washroom labay, restroom labay. Nawi kazat apam jaina verbally direct access labay. He verbally tumli lumishan kami. Apong kay rani. Jiwangin Hebrew 4:16 ni kiyang la jaga. Jiwangin na. Luka mission klay bam. Barewi umbam kong jili. Jihan su basa. Jili tum look mission sampang re. Hebrew likely that hang likely. Jiwi wangin out of that pupia mi hogada, ser kai mi hogada. Ada idum ninka creek malayla. Idum rivali direct access lay bell with the rivali ninga shining soda, Jihan Sina, Ninglum Durina. Idum rivali Jihan say the hangi. Rivra Amishan temple ji, veil ji, curtain jisakai mikaina the hangi. Kivangla jika berapa amashana history naga be 80-70 li Roman Shibai Binglish jin laga Jerusalem temple jila main chudang usakawai. Ida the partition lega sa katong jila Jesu Christ na pupi amiga dam daran ida the kupsang usakawai Pentecost mi shokra dam daran Rirawi take a day Mangla gatara sampang da Jaina to mirin ring sagi Kaktuma miraculously kiglaja ka earthquake Bangla ka hayen na inuka kanuki oktule kanuka sagi Kakanuka tam daran kamatiali Lung harping jila Tang wokaing sagi Lung ko hirari le dakle gila Akai ni salaga wokaing sagi Matakak hayo rawi Kalaching wokaing shida Jesu Christ na ring shoka tam daran Arui Chikruenila Katia Bingji ring shock the shit like a Jerusalem lay visit Salaga Chili witness struggle later. Idum the Bible like a pa sambangi. Hit out there. Shock sir guy with Chili, Jesu Christiana, Krishnali, Father. Into your hands I commit my spirit. Iwi mangla, brother Ranali, Miss Sang the Lady Hangi.
lấy xí lá cái hay tùy này chế này chỉ Christian này hi gang ở tâm thằng anh con tiêu la cái này Christian li khang gao cái đó cho thâu cái đó bàn thâu cái đó anh ya vì vậy thì cái gì đấy mang lại nên mình sang hậu cái đó cực suy niệm là cái mà mình sang mà này khờ mi sao cũng cái va centurion bajin cái sao cái giác là gì cái bang la cái đó vậy ôi vang mà surprise sao vậy khi vang là gì cái mi sao cái vậy chỉ là mấy ông được là captain Jose captain bajin cái witness giác là gì cái ava hi cái ta mi sao cái tili truck witness giác hay shipaya khama ga sao cái đó mi ping ji cái thia tam tharan ngachi nga jam laga nganur nga jam laga or kai khaba dang van ho da akhak ma shok la thi gai kai khaba ma thi thei je na sabat chi mi shom ra rang la khaba sabat liwa ma ba bai thu ka da dang ji khwa tam tharan ari we breeze pingli Paris pingli ji clash legi yo da Roman shagai na admin sentiment hurt sa yo da sabat chi mi shom ra rang la ka ma thi rang ji ping mi ping ji aphe ji real tek mi laga dang 아동이 팅스게 당해. 그래 그치가 타리바 third party 아 가정라가 पैसा미라가 장 귀다가이 지가 타위 원엄바가 타위 라 ngriyawi 당해. China 미가 중어히 그티아담 다란 지슈밍 라가데가 똥히바 ngachinga jamda 사가사이레 머닝가 완다 사가사이레 그 지슈 크리스토바 방라케나 아바 당해. 이름이 Seven words li, number one li, an address kasali, aba the address sago, Father. Atum namathe me the sane pio milaj li, aba da panglagi na bawe. Awi akuplam hili, aba da bawe shide. Banglagi na bawe, aba. Iwi mangla, nawi bangli horsang dale da bawe. Centurion baina, captain bai, ngakawe. 미히아카 이네 파시사 가야 롱리 이네 힐리 이다다 사그타 힐리 기바카 이다다 샤키 마사마네 미파 히야 그직타 미글라 다 아나 키위네 사글라 히야 그장컷 브라위 나오미르네 히야 그장컷 브라위 나오미르네 기 아나 샤키 사이 제나 지슈 크리스토나 아리 아바 노이 방리 이위 망라 미 상글레이다 강히 지후디 나오빙 방바 thalak haya tui mang samane ki wangla jiga Psalm 31 verse 5 li jihudi we awa awangra ping sai korna madala gina thermaling about the chatakli sai korna naungra ping li piu rajia ka atumna siya ka satam jtei ki siya satam tegla jia ka tangkamang ya hili kang samatam taran akamachimi ko hor magathela shokpai Nia tiai sa ke, jiwangin nong rabingli into thy hands I commit my spirit. Kajihi, jihutiwi awawa bingna nong rali tamputeya sayhane. Marina, Jishu Christali nganuila kuna tamtea wada awiningli jizange. Jaina knawa atam kra atam taran ana hili. Merili address masamane ka awali. Leishlagi nawe Abba li address salaka Abba Nawi bangli iwi manglahi misangdalay dahangi hina kijteva Vivrana Jishu Christian na katihi Roman shibay bing na shautat maning mane Jihudi wi katan bing na shautat maning mane Bailat na or Herod na shautat maning mane ka scripture lihang haiji maran ga haiji ungshung kawai Jishu Krista aklatana mirin hi mika sangne hi da kahang adam daran itumli ki papdang sakla jaka privran abavuli kya khali shikla jitumli thing sake kapra tam taran labai kapra wiruki ka tam daran awi kapra tam taran ka jingrau ting ting shok laga ya hom dak livingli masot la ka saji glory to God in the highest paningunge Ribrawi no mirani jing kai kang gaya ka pra tamlila ma prarang lakla Ribrawi manglana sa kai tumli mataka kai gyagli awi ka tia tam daranla mataka gaya o chot biging shok laga sang sage kala Jishu Christina roki ka dam daranla
we run a regular show at them. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Now me he, you will clum no me in a leaning young luggage of Pravana Hangi. Jana, of our wine of Rawi, now me away, can a sheep, lay shilagi, intimate salagi. Young Jana Kanawa Dumlila, Ava the Voda clay. Young Idem we now ra, Idem like Bamatamtran, Young Nuilaka, Avai Puke, Young. Why Puke, Awi Puke the young Galaga now, the Pinga Puke, the big Biva guy, Awaba in experience, sorry, lay shlag higher. He got how we legacy experience suddenly. Color Kakanili Shitkasan. It on the Mashitsanga, Joe, you what in the Haisage Majimane. Kushit sang her Domtaran. No will look like a donga. Dum, I will shinai. No we congnai, Naram no meaning mane. Arina and Yupam the Gaigava. No we congnai by he, Reshila Manning Mane. Catalan and you congnau the shitsang or how would no we clay Chapi Jali, Jaime. Shitgasang leg hayatam rally avavuli and our shitsang how would into your hands. Avana we pangli, iwi mangla misang delay. Kiwivang, avawi pangli, safe custody lay. Avawi pangli, cheers, please I very cheers to the lay. Awi mangla, awi pangli horsang hayatam taran on a pari mire. Shitsang how would shitsang lakina. Misang Kalakatamali, a word of surrender. Jo, misang delay. Nanali Jihok Raji, Gup Sang Howada, Ava, Ara, Nanakamia Mirinhi, Nalemi Sang the Lako, Lay Shilaka Haya Twini. Janitum the Hipaki and Atamtaran, Idumli upon Chungali, Matuing a Sagi. Kala Hangaida the He Chipina, Kalami Kumona, our Mirinqui Haimaning Mane, Kajishu Christa, Aklatana, our Mirinhi Kakwini, Kivangla Jaka John Way. Chapter 10 verses 11, 14, 17, 18 baki atam daran Yeshu Christian ki angla jiga I kapa yaw gomana. Kapa yaw goma china yaw bing wivang mangla jihomi. Verse 18 baki atam daran kipanaka iwi aina makui tui mana. Ka ining sa sakina kachikadna. Mirin mi kasang ining sa sakina kachikadna. Ina mangla chikat kashyap kala Quilly Gashap we pungship lay. He ishaba wena sam kapangna. Isha Christian at third sign hangi. Chipina tang mangkang sagmaning mako. Ishavana away divine program jalong lay. Tang mangkang sagne. Mangla misang dag like upsang kang sakila. Atum nili shouted the murder mother surrender saka give up saka ning mako. Ka mission accomplished. Ungshung haywangina abawli lat kongne. Avana jok rane abawli lat kongne. He itumli third zareni tumli papdang sagi. Jishui Kati Yena Ari Idumli keep up down Sakleja message Kachunka loud and clear message Mishoke number 1 Adang Hangai Shipai Kababajli Centurion Bajli Adang Hangai that Mitra Kasata Tire Kaita the Tang Krustung Wayna Hui Kamiwi Legacy Pio Kamiwi Tuivawata Mashalagrangi. Kalawi Kanawa, Coxima Quirang Laga, Majorang Laga, Panglakina Volaga, Young Pungship Shok Lagina. Either the justified Salaga Kupsangai Matemane, Jaina, Centurion Binak Yang Lajiga, Merka Hatlakla, Mi Pahi, Brawino Mirlaki Chibai, Anashaki Sai. Jaina Anashaki Sai, King Adam Taran. Mi Rahi Kion Maklaya, Jishu Christi Kion Maklaya, Milaki, Ali Kion Penny, Ka, in the Bible Bagging at Amtran, Bilet Nalaki Anglaga, Awi Kion Malimane, Pangjame. Herod Nala, Ali Kion Matamane, declares saying, Kala, Crusli, Panglam Laga, shouted at Amtaran, Yajong play Bajanala, Avakion Malimane. He is innocent. Kala Kamatiali, Shipaya Kababajina, Avakion Malemani. Kion Maklaya, Jishu Christali, Shawutati Kibavang, no Ivang, Ivang. Jimam Laise, Avakion Malemako, no Ivang Shawutani. Kalaka Kaneli Ava, Hipa, he will be rowing on Miraki. The Hang Mang Manila, he was praising God. Awi Mirinivang, Senjuan Baji, Prevali, Masodmi. Hipa Hiva.
กระชกชกที่ไทยละก็ไรมีชาคุยอักว่าจินบริลีโซจิกัตตาหางมักหัดลักเลยมีป้าเหคำมาชุงมีนะเรื่องราวนี่เทสไฟก็สานี่ใจนะอีดุมนะ ground pingli จีอาคันใน impact เลยจี ground pingli ขี้ยังอดัมทาราน ground ping จีน่ะขี้ซากเลยจีก็ชกให้ว่าชดก็ต้องว่าจีชูลีมีนะมันนี่เด้อชอบตัวกบายอดุมนะอีตาเด้อว่าละก็ก็ไม่อิสระละก็ชิบายวินเดก็ชาวจีลีริงพาละก็ว่าละก็อะไรโกลก็ท่าจีลีก็ต้องว่าเราวิมิริกอร์ซีวิทเนสก็ซาอดัมทารานเฮียมันนิ่งมันนี่ก็จีก็ท่าหิวะก็ช่วยอักเลยเลยฮิปาฮิวะคังจ้าเวคังเดมิก็มวยชาวตัดตัดฮิปาฮิมาทำมันนี่ฮิลิวะคังขี้กลากเลยเดเลยเจน่ะฮิปาฮิวะบราวีนาวมีรันดานะกางจีมาชุงลักให้เลยโอ้ก็ทุลิมาชกรังก็จุงก็ท่าเดงาชิงชงตั้งมังไปกละก็ท่าเดงลุงกุยในนุกละก็งลุงกุยไปก็ท่าเดเชือกหักไปกละเทมเพิลเวมาสักระนะว่าก็จุงก็ชกอะไรเจน่ะฮิปาฮิวะบราวีนาวมีรันบราวีนาวมีรันลีไอ้ตรงนี้คุยกับไอ้คราลีเอาไว้ที่จริงก็ต้องจีพนิงวิลละก็อีน่ะคุยกับไอ้คราบิงจีน่ะอีลีคิดว่าเรื่องมาเทตัวชาวตัดกายสักครั้งเดินบินน่ะลียอร์จ้าก็ต้องพนิงละก็ทำยังไงกับมัน something has gone wrong ก็ลีใครทำไม่ยิงไว้ให้แต่อาทุมอีตรงนี้คนมักเลยมีเลยชาวตัดเอาไว้ได้แต่มาลุงกับเพียละก็อาทุมขังจีขังจามจะลงเลยไม่กระเร็วอีกทางจังมาจ้าละก็ชิมมงอีกทางอาทุมเนี่ยจริงจำนักเขาเองคิดว่าเลือดเจ้าก็อาร์ชกให้คริสเตียนก็ต้องจีริกเล็กก็ซาตั้มทารันยิสุคริสต์นะหังไห้จีพนิวมันนิวจามันจาตั้มทารันอาทุมก็จริงจำมาเว้ยเราเองน้องเมย์ทุ่มชอบตัวไอ้เด็กจริงเจนจิกท้าวีขังจีขังจำเลยเขาก็จะมาช่วยลักละชงรันตาระโคก็จะหังเลยเขาก็จะอาทุมไม่ขังจีขังจำจีที่ตัดเดอเลยเขาก็จะเราเองมังลานหับตากุยทิลีมรอนกระจันปากว่าตั้มตรันเบนติโกสกราตั้มตรันปีเตอร์น่ะทุ่มนิชากิสาละก็นั่นทุ่มน่ะชาวตัดไข่บาจีจิกท้าวิบราวินอมีระจีเน่นั่นทุ่มน่ะลีหุยคุยคราจลีนั่นทุ่มน่ะคริสตุลิขังไก่นั่นทุ่มมันนิ่งมาละจีวังเงินนั่นทุ่มนิ่งกันได้ลงมันนิ่งขนาดชิมันระกจาตั้มตรันมัชชุงไงเร่ชงรันมาตากไว้อีทุ่มขังวิยาทำมาจะได้เร่อีทุ่มวิให้เร่จีวังเงินน่ะปราวิบราลุมชันมิลดามังลากทรนัดอาตุมลีก็สักขมีอาตั้มตรันBendigos ka shoki hiwi may hiwa crucially ignite sa kaini Bendigos wi manglag thara hai gror hiwa jisu Christian na crucially panglam naga thing mi atam daran may jiwa ili shal kami kaini jaina atum li video na shaki ka sa atam daran atum ka tonga mashung haire iwa naong rabi idum kisaw lo jigla idum tiyaw lo rai mashung haire dam gute mashung haire shawdat ka haile ila sang haire ka huisam bangwai kisaw lo jigla atam daranนั่นจิสุคริสต์เลยคุยสังโลคุยคิมีอาควานเจ็บสิกสาโลก็นั่นทุ่มเรียกโลเรื่องนั้นมาตะกักหายเป็นดิโกสเลยมังลักตระให้รอมิลก็ตั้งไม่อยากสังจุสเนี่ยมันจุสไม่อยากสังที่คริสต์วิปังเชปนนี่ที่ได้แต่เราเด็กมันยี่ปังชงสักกี่อะไรอินนักข่าวเลยหังไงบ้างจิสุคริสต์วิพระเจ้านิพพานเขียนอัตมธารานอีทุ่มลีเอาวิกติปาเขียนอัตมธารานอีทุ่มลีทุ่มมีรินฮีก็ตัดตั้งจังรักเลิกจีฮีเอาวิขณะวัตถุเห็นไอ้ทุ่มลีก็จุงกับมาตุยมีเดเลยใจน่ะอีทุ่มน่ะอาจารย์ดังอินน่ะสันเดียกเลเชียร์ใส่เรมิรินชันไปเด็กไว้ทำเทมิลต์เสียสาปลงเรซามิสน่ะจ้าโมเสสวิเสียกษามิรินชันไปเด็กไว้ทำเทมิลต์เสียกษาจีอีทุ่มวิเสียกษาปลงเรคีวังอีทุ่มมาขมาคิราเรกิโชกรมาเทมันนี่ตั้งจีวังเงินอีทุ่มนิ่งกับคริกมิรินลีตั้งเที่ยงไม่ลักไอ้มิรินนี่ทำริงปรุงเลยแต่ชักกิสายเลยข้าอารุยวิท็อปิกหินะอีดุมลีจิคริสต์นักเอาไว้ขณะว่าคริสต์ลีปังลำนักกติอาตัมดารันเรื่องนั้นวิมังอาลีนวิปังมีอาลีมังลามิสังเดลัยเดสยากสายเนี่ยอีดุมลีคิดทำเทกละจักมิรินฮีช่างกุเทกไว้มิรินนี่ขมุชุนขมุรองเนี่ยริงเทกไว้เสียกสามังมันนิ่งละข้ามรักลีทำนักขี้เสียสารักละจักเรื่องอีวิมิรินี่ก็ได้กับสังรักละก็จะทำเทมิโลก็จะเสียสาระทำขี้เสียมันก็สาตัมดารันอีดุมนี่ไงขมาเลยเร่คิดว่าอังเลเจก็อีดุมเนี่ยเป็นบาลีก็ที่ยังเป็นวิคราจันปากีอัตตัมดารันสตีเฟนลิงลุงวินะมีเป็นลุงวินะฮอร์กตัดอัตตัมดารันสตีเฟนเนี่ยอังเลเจก็ตั้งอัตตุมลีหุยมิโล
Jishu Christo with the Mathe Madagasani, Glanakiangla, Bro Jishu, Iwi Mangla, Gakui Milo, Ji Awi Kanawa, Awi Seagasani, Awi Kanawa, Duini, Bro Jishu, Iwi Mangla, Gakui Milo. Rivali Kataya Bingwe, Karjani na Agakani, example Sagi, Waja Alfred Riva. Harvest team da Tamakli, Paulagina Lakes, Ajli, Waja Alfred Riva. Are we now rapping the Zenge? Are we Angeline Long, Goni Long, Grace Long? Jaina, Waja Alfred he, Rivali Kataya, Miyakani. Janjali ahi iramla wilaga scanner adamli shipaisada unglaga ahi mahan balila iramla ungwilaga pamgaini iram nasalaga nauda ahi sompongli senapatili kala lastly janjali tabam laga chili tisangaini kajapam chivuli sok mi quick bunga rawi rawakani China na Janjali dagwa madandran ani breaker ni we mirin ringage day katong hiyang laga Janjal we avung rabing jina ning yaung na auda ani matirang laga Janjal we avung rabing jina raija shishimli ra laga nili request ak rasai request kira sa akla jaga angalena andi nani ka thiatam dharan ishi women society na nani li chifumi ge nani we chikurjishin na pami ge ishi na kangran sami ge ta anima tirang lagi ta request rasai ide me awa bingni ta request sa ga mzang lagli kalai sa request sai ji karjan lama sha lagli masham ne ja anili ta request rasai ji jaina wajar freti thi ga ya dam daran ila tiare ji masham da MBC secretary bingwe meeting janjali ga sa dam daran as visit salagrada iwi ocha sa sai visit salagrada e ashi arihali kande ka sa dam daran o angalwa kichang khnik thum gai re aba mon cha twere da hangi yani maring balu da I visit pa sai yana jule karjan hang de kada da thiaw lo ju karjan yana we service team hona haida Chersha khali service krimilaga condolence service krimilaga mi chung na haida ga chung amazang bai da chikup haina another church li kwiwa shit laga another condolence service wa kwika mi loji Tita we karjan paksa da masham ne ja kachung khaliwa city lipam da clapping da or ka ji tha ba ta mithet aram da lag la thiai da ta ma pham rang da la ta ji ta we karjan na track le khabar bali ka thaya go jar fretiva shikasanga bing na pamak le khui mi laga chil ma pen ma da kang da akhli khui ba le laga mi ka tong rak jib laga chil khui ba mi le je laga chi ku ga dam daran jandel we akhawa bing akho ka chang da aching da shung da kari sangai laga thum nam khun laga Jandel city town jing kui laga lastly we resting place li kung mi ji ina shi shim kuling hane awi khanawa tui khangla a thiugi jatam dharan awi khanawa tui khangla jatam dharan ana ashare haina uncle hili pi hili bam naung rabing tong li ralo do hogi laga somi kala jitana damli an jong re walaga ana gazing ram yang galaga anita da hangi Lord Jesus, I'm coming home. Please prepare a place for me. Lord Jesus, I'm coming home. Please prepare a place for me. Kanish da hang laga kaksish mana with hang. Malaysia. Isha wahi kangazana akane cover balik tay akane. Atiaure yatam daran hospital biatam daran. In a Sangyaji roster, you without in a Mione Punga Tali in a bed we are zingly Burme. Gazingram had a young guy shown our Piguilo, Amiguilo Jilla, the Mamiam, the young guy shown any Lia Bangya Bank. Lastly, a condom had a mishok by the way. Jenny knew and Liam Livala, cut out late in other, you can live out singing. Dongum. E. Twihai Salala, Iwi Wang Malung Maring a low. Eva, Jishu Christo in a lemly. Ring pa lakina papum hogi chiko da hang ishawana ili refleksang sege iwi kanawa ka sikra tam tran ina umyara li kyang rakla ishawana gang da ida da mang shabrakla ji ili traka matui mi inala kathihi nga chilage
Manui la ka thi li ngachila ke ka thi wi kong shau ka khang chi hang phai malai mane ya shishim koliva ka thi mara sik je chong isha wo isha yile isha bu isha wale shi jina ma thi lak sik je chong je nui la ku se ya ka sa ne rba mang ja tam daran ka thi li compromise saman jaina arai na kim chukla jaga ka thi ma chuge ka thi li ing chi ga mang chi la chi ma chuge iwi kana wa tam khra tam daran ya ima thingaim ne jiraga rana wi atam na jaga e manglana na ne pang ni hor sang dle da hang shapra ga mahang shapra ka chi ma chuge kala ina kim chukla jaga iwi ji kulli ki piragla jile e ma chuge na dum lo ma chuk chal ajung ya hi na thiaw zig ja na wi ji kulli na khik ping sangai kla epitaph mam chuk yang la hera kai kanava oh ala chila saye che ka ha tu drag bi fanciful sala gaya tu draga William Carey, father of the modern missionary movement, we chikulli epitaph ki bigajik ba ki atam taran kulom ga tha ta sangai le de kulom ga thali rivana na le shimida ta sangai de le Billy Graham we epitaph Ruth Graham we in a buying kick kam sangai mane. It's just simple word. Ruth Graham we ya iwe shongja kang kwi kop sang muda ke we idea na ga sangai le Billy Graham we Bible verse ga sangai le awi ka prachimik show Bible verse ga deso great missionary ne oh mangla million hui kwi ki ka masang mane idu mi jikuli ga biatam tran trak bisang ina paning la ka mashungai iwe jikuli ki piragla ji iwe ningli na frame side le da dum la jong yava ki bisang ragla ji machuk ser yin ra pastor ile review sare members ai karula review sa chalo da dum la mama juk lakrang ji jang le re ai va thi bom da I va chi thirak la da phaning le re kana la thira ko ka shirak na la thire che dana damli idum prepare masa ka masa bai mane ji wangena ari punga tamile chi Christian ka thia tam daran idum ku da thirak la ka da kup sang rak la chi tum li model la ka sa da idum ne ring te ga ip niung la ka itum la revali ka thaya Stephen na ka hang da bro jishu iwi mangla ka khui bilo de ka hang da wajar fred na Lord Jesus I'm coming home shimung rad le ko no we know me re yung rad le ko ya pong ram lo ka hang da kalai shavana ibang makna ngalo iba jishu ling so da ring palakina pa pan diaure shikasang malai ka chi mahang bai mane shikasang malai ka chi mahang bai mane ka wilish kasang akli da masang kwi ana kajing ram nga shan balaga ana chikatha wish kasang masang kwi wangaina dam rana ana chi hanga shapne idum sai kurla shikasang agasada chikatha wi ka thigra dam daran prepare sa gai pa sa fai idum prepare sa sai kala idum jada hang shap kwai idum chi wangai idum prepare sa sai ka chi idum chi prepare sa sa ja ka ari idum mi ring yo hyang da sai Bible na hangai idum ka tong hi more phung hau guda Bible na hangai the wages of sin is death more we summon ba ka thine jaw guda idum more hi mathar ku ya ka idum mathingai mare more hi masa mata ka thiji thum face masa ai mare ka more ji hong shiai salala phyo mata mi kha ya dam daran Martin Luther na Jewish Reformation haklage na pi Martin Luther na ali rek da Gesel luckily Ali Narga Dam Taran Chingum Akachili among Bumlaga Kanara Dam Taran Ahi Ning Diawe Magapana Ali Jaga Quita Le Hoda Awi Ning Li Gata Jaga Jibijina Ali Tadawi hallucination Labai Matin Naka Jibijina Ali Ralaga Martin Luther Nanagata the Ratio Gatanza Gida the Paklanga Kli Kachora Kli Ali Kurai Teleka Nanasa Hai Moriji o hila da ka tunga chipi na pitai da hangi Martin Luther na mashunga da hangi chena rila list lima ka dang ka chunga lai fuye hila ka chipi na hang da klai ka tonga li jishu Christian yaw na waya shina sam thami kai ji ali phap dang sa gi chipi na awi morejili sa ka da dam daran ana lastly
ไปบริษัทกับมาสันคุยแล้วก็อันนั้นก็ทางเลยจะก็เอาวิ่งเลี้ยมนี่เลยเด็กเลยเรดอิงจะคุยแล้วก็จีบินังนิ่งเด็กเลยจากอะไรนะเรดอิงเจน่านะก็ทั้งวันทางไงใจน่ะเรดอิงจีน่ะก็ปีกไอ้โมเรก็โต้งจีสเปลสซะแล้วก็จีน่ะก็โต้งจีลงดาแล้วก็โอ้ยโมเรก็โต้งชีวิตไม่เอาไว้ชีวิตเลยจีบีจีอามาไว้เด้อคริสเตียนน่ะก็ภาษาบังไงก็เลยฮิกจังกัดในทางไงอารุยจีลิว่าก็มาร์ตินลูเทอร์น่ะอิงไฮโรไฮเวย์ตากอารุยเลยเลยเด้อลายเลยก็ภาษาบังไงจีชูคริสต์เว้ยอาชีจีลิบังชับเลยจีมึงอ่ะมังเน่ะอาจุยทุ่มเด้อริงก็ชับเลยคริสต์มาเลยสานี่ก็จะitu bijang vai mle mre langso ko jaga jiwang ne pol na gang langso ko jaga cruise jiwang langso lo cruise jiwang langso lo jimni ka idum langso vai mle mle da hangi aring mi ha pung dam hili tum rivali se asa se idum mi awu aju good friday hili sa ga ha ya na wi ga ka tong he idum mirin li ka biao yang la ka rivawi manga tum li mati mi ha tong he paning yang la ka aring ashuni tum rivali ka da se asa ngai ka da rivali jang se ngai idum la kani sang room se la ke ma kon chok da sia sang room la ka idum ma ji program da kup sang vai sang hai